Apdcl আৰু DHS পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ 20টা টপ MCQ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে আজি মই লৈ আহিছোঁ। সব বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল when did ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া get পদ্মশ্ৰী? So answer হ'ব 2001. Second হ'ল who was the first Assamese to get the Sahitya Academy Award? So answer হ'ব Jatindranath Dwara. 3 নম্বৰটো হ'ল who was the first Assamese female to win Sahitya Academy Award? So answer হ'ব Ambika Giri Rai Chaudhuri. 4 নম্বৰটো হ'ল when was the Guwahati High Court established? So answer হ'ব 5 April 1948. তাৰ পাছৰটো হ'ল who can remove a Supreme Court judge? So answer হ'ব president with the consent of parliament. 6 নম্বৰটো হ'ল in which year East India Company established? So answer হ'ব 1600. তাৰ পাছৰটো হ'ল when was the Assam Accord signed? So answer হ'ব 15 August 1985. তাৰ পাছৰটো হ'ল who was the first Indian cricketer to win the Arjun Award? So answer হ'ব Salim Durrani. 8 নম্বৰটো হ'ল who is known as architect of the Constitution of India? So answer হ'ব B.R. Ambedkar. 9 নম্বৰটো হ'ল Hitler party which came into power in 1933 is known as? So answer হ'ব ইয়াৰ Nazi party. 10 নম্বৰটো হ'ল who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? So answer হ'ব Jawaharlal Nehru. 11 নম্বৰটো হ'ল আপোনালোকৰ under which article of the Constitution is the president rule promulgated on any state in India? So answer হ'ব article 356. 12 নম্বৰটো হ'ল the time gap between two sessions of the parliament should not exceed? So answer হ'ব ইয়াৰ 6 months. 13 হ'ল আপোনালোকৰ the Indian Constitution closely follows the constitution system of which country? So answer হ'ব ইয়াৰ UK অৰ্থাৎ United Kingdom. 14 নম্বৰটো হ'ল the INA was largely composed of? So answer হ'ব Indian prisoners of wars under the Japanese. 15 নম্বৰটো হ'ল when did the working committee of the Congress did pass the Quit India resolution? So answer হ'ব July 14, 1942. 16 নম্বৰ হ'ল the peacock throne was built by whom? So answer হ'ব Shah Jahan. 17 হ'ল the Upanishads was translated into Persian by whom? So answer হ'ব Prince Dara Shikoh. 18 হ'ল Kingdom অৰ্থাৎ what was the first capital of Bahmani Kingdom? So answer হ'ব Gulbarg. 19 হ'ল Dholabera is situated at the bank of which river? So answer হ'ব ইয়াৰ Luni. লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো হ'ল who was the exhibitor of Harappa site? So answer হ'ব ইয়াৰ Dayanam Sahani. So ইমানখিনি আছিল আপোনালোকৰ 20টা টপ MCQ কুৱেশ্যন। So ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। So ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো অতি সোনকালে আহি আছে। যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টৰ মাধ্যমে সুধিব পাৰে। So আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। So ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।